Not auntie, classic, classic. Di ko mapirma. Ayan, raw, i-abri yan ay, nang ano blang. I-abri blang. Ara, no? Dira ko. Do you have another one in yours? By any chance? Ayan, kasi. Yeah, I have. Oo. Kau di blang, ko. Yeah. Why, nga din. Kaya mapa-autograph ko lang. Yeah, my mom. I didn't know she had it. I literally, yeah. My feet are really cold. That. That was. Why ba matag nang inyo na ano, regalo? Damn it. Maka. Nasend ko na siyang amon nang ano. Di kahit hindi nagaling sa ako dito. The band of Louis. Okay. Oh yeah. Okay. And if you have a reception. Thank you. Ay, ano na? Sirma mo na, Dad? Wala pa? Why marker? Oh. He's ready. Di ko ma... Tumong ko ah. Sit down. Ay, grabe. Sign ako ng alam ko. More dear Jamie and family. Mo ginaygugma ko ikaw wala na. That's okay. You're gonna sound cover of this. Nabrihan niya, Dad? Eat this apple steak. Isa lang ah. Jamie. Butangan mo sa ano 2022. Grabe, photograph ah. Ikaw Yabel, photograph ka man. Ang gusto ko na ng CD. Oo, sige. Thank you for your support. No, ito nga po. Take some rest first. Take some rest. Nasend ko na siya ang ano. Oh, sige. Ay, scotch ito lang. Di na tong ano, ang kay Abel, ang cassette, ang CD, papirma niya man. Pakita siya, vlog picture mo, Bel. Doon na.